Akwatira aha TV West program nakadara kandi ntwesangu oyina magara barongi mwazi yogu aha TV West Dixon bariyahabwe kandi nzakugenda gutera touch omumbera okweri omuyihanga na mnonga field yebye kuronda akaruru studios nyine ninja kutandukana omnyishengero aha bwabukanga Honorable Stephen Kangwaje nakwatira Honorable yebale mnonga omwami Dixon umutegekanisa wa program kirezanye kiri mugenzi wanje ubonye no studio zikireki kandi twara mu gishogu ndamutse abo abakutireba abutwine aha program egi bantu barahangamwe mwasiba kurungi ryarenga buhoro umukama wita simwe katubendeze program yikorere reka nyakire mpumza Bright ogu no munyambara kandi kurwo mu kigambo cya National Unity Platform nakwakira Bright abara muno wa Dixon wago kutogo kugira yisimbira bwa MP bwa Maraste South indi gufira ko kutabona mask niro muntakureba umuntu no horo munagamba so kikaye no muntu abanza kwetegereza twatwine ngufira yitu yikitinisa aba UPDF n'aba politicians bateganisa twatwine akakufira ko abantu bita bareti moyo bateganisa bazanga koma abana bitu muri cyo kurebera mutwine ingofire zizindi kuko ni baramusi abaturikiza abakutureba TV West nibanyita Bright Muhumuza indakusima TV West yatakadisha abo kuba nabona abanani kanungu campaign trail y'umwami cyaguranye sentamu akaruka NUP natuma chance yo kuvuga motoka nkija nkaza omu studios za Radio West nyira kubasima abo kutekateka abigombe byora byo gutegeke anete nitwereza abantu bona kandi nabarebe tubine bona muri Bright ubwati cyaguranye ari mu region munaronda karuru okuhino kumwategana subwa campaign zanyu ko kuza kushobora mu Western Uganda okajya ngo zimuzigenda sta campaign zitu umuteza program nawo kutureba TV West ziriyoni zigenda je habo kuba abantu bitu nibamanya abahagize nibamanya icyo bakwenda abahagize nibamanya ngo obwire bwacaguranye ko bemere yanga bushyikire kandi abahagize nibamuhagira nawo ekizibe kiriho no cyo kugira ngo polisi eshimire kubone protecting abantu n'ibintu byabo kandi ye kuharahaza abantu niye kubatera tiya gasi niye kubasubira kureba president wabo bakwe kwasa akakoko nk'umuntu ka COVID-19 nawo akoko ka COVID-19 mukagera mukatamateka bayungu parliament ba members ba parliament bakangwa jaba bayunguza 81 billion zo gurira abantu masks kokundi yahaniwe tini kugira ngo ine covid kogano wabo jini tini kungwata abakuba oyine mask nyine mask nawo ati kumwakubire bakangwa jaba basende batarastiro mabongo gabo hati abantu bitu bakabe bineza mask rero aza abantu bitu bareba ki kongano ushanga polisi ngerizo atwatwine campaign kanungu twatwine kuza kukinjiza isti abo kubantu tumanya ngo ikinjiza isti omwami okitinisa Dr. Chris wajo munsi akarimo gukora abantu uhereza turiyo therefore abantu bona n'abantu bona bacagura ko ngaba atuzibira polisi yataho buryo yatuburokinye yaje mukazo mucinjiza isti yatwara byagweshama yatwara byahanso mwihamba kwikaru kunjiri mutumukura mu mutawuni twaye torora kora hansi kuza kwika umucayi kunjiri kuza kugamba n'abantu bitu bwayizire kuza kuruga kunjiri kuza mitoma polisi ne teganisa ne teko mihanda digitaliyo so twahindura twicire umwanya gwa kweta umwanya gwa kweta mitoma zabiri shayi 12 networker twabazaga marabintu konka kimwe nakugamba nacho Bright tukuza kuta program ya wako wecho tushoto aturheri zoba twatumutu yena discussing a campaign zo kuziri twarebera nko kutorora hona campaigns mwenda muzikorere omu matown
contrary to the guidelines zazayizwahiro akwantu manyango hariho imyanya yabere gazetted kuronda ubu kutamu enkunganyezi ndangwa no kugira ngo ahabwe ubutekano bumwe toka leta urukunganya kajya nduta high street najya kudisruptinga traffic najya kudisruptinga business z'abantu mwamutakuratira izo guidelines police numwende koreshe bitu abwache umwami Dickson shambo ino umwami Dickson ibuno guidelines niziba guidelines abantu puninga abacaguranye bandi barunda karuru no bona ago kuba president Museveni arujira ukari abantu boma konkito tugire mu tuzakuza boma RDC mwesije ati mukuza boma tsera nafiri ukari abantu amahembe gende aha nibatere ngoma nibemurika baryo mbantu bakurenga 500 kunganye uwo bakanshanga umu office ya nupu makane sindi nyina abantu 15 turuntu kandi no kuturarunda karuka cyaguranye bankwata abantu bucumi ngo ina abantu kashikanye simbira kwa MP bona ndarunda karuntezi ndarunda karuranta nindo karuru ntagambire nabantu bantu bucumi so abwatiri mutegateka ngo guidelines za COVID-19 nizikora umbwire bwa nupu ninga abantu bacaguranye ba agency bacaguranye bana barunda karuru then aba movement babana barunda karuru guidelines za COVID-19 zikora aho nubuzi buri konga kuzakubenezera mu cyona birije manya isi ebiragiro bikabe bihumire batagwenda kumanya ngo no wa movement ninga no wa NUP konga tikangwa tikakuza kujya urukiko bagira ngo gutayinde shoka ukareba minister wa health na kora procession y'abantu 500 umuriko niko ukoko ahesi birera tino wamukwasiro president atakana kitikanje atamukareke bakakatomeza konga nyuwe nguzo mucome katebire kabare nguzo mucome so nabwo cyo muteza program nabakureba TV West mu kimanye ngwite abakwenda Uganda yensya MP ndahinduka nabatukoma nabatwita nabatera nabatomucome nabatujuma nabatubuza ebibakutubuza byona nabatugumizamu we are unstoppable ekitwera kimanya tumanya ngo abanyabuganda batukunda abanyabuganda bakunda ukitirisa musinguzi kutugira ikisoro bamwete byamatabazi so abantu bashobora kubasima abo kwa mwakire cyo ukitirisa president cyaburenyi mwamuhanizi na Rurungi Mutabazi so nabwo eco ngenda kubagambara ngo mugume muhamire obwire buhikire obo kuhinduka obo kuhinduraho obwire buhikire bwo kwegwanaho wabari kugashonga reka nyakire honorable Steve Mukangwaje ogu MP on parliament yikumi aha ticket ya NRM honorable Steve Mukangwaje bright aineshonga nkuru ya leta arikuja ati yes ntuzakutora abatuntuza NRM kizakutora abantu babaha green light indeed ejo nanyenda turega kanosha dungu harimo okutuntuza side emwe imumu NRM cyo mukireba that's one cyakabiri how would you describe or tie of a president of Western Uganda okay have a message yo muntu abwitwire najati ni shasha ecyo kubanza cyabiona uyinkeze mukusima mutebekanisa program mbweni tugira obwire twebwa twebwa kumenya ngo abakutureba kandi abanya-Uganda n'abanya-Uganda herigire na heri tugaruka twebwa ngwitwe abari kugezaho kurgayo kwetsimba ingashwe bembera twebwa kumenya ngo turuga omi communities ningasho ombyanda ebitutwire n'abanyabuzare n'abanyamukago abashomere n'abatashomere konkabona barkwetegereza hati nchikaha nyenda kugamba nko yetsimbire nyegwa kugamba nko munye-Uganda mugenzi wanjye yaragamba je munonga wambuza takaruru kagenda kata yakugira takaruru karje atuye tkoraje atuturje nkeira atkonga police netiteganisa mbwe naho noreba ngo ururimi orukwekingira ahabo cyawe cyo urwenda police yamuzibira kuruga kanungu umushahimwe kayija akazo muri kiko ko police yamuzibira obyanaza kanungu kandi atibi karuwe kargagambe cyarga kanungu ngo abantu babakiraje manye babagira bati mbwera bakutureba yenda tugambe k'abanya-Uganda haza nk'abantu abakumanya Uganda herigire aheri na heshime kuboneza icyo kubanza cyabyona noho takukimanya ngo tiri umwire wendo wa umutebekanisa program mbweshi nuko tutuhaza nuko hostinga butosha tinye shembere tayeshembere ngwe nanyenzire ngumbuzi
omwana Bright okweshemba hamisho oboshemerewe tishemeriwe yetware ndiyo ni konka esiyede z'abantu zibagenda kweshemesa aho Bright aho nza kikabona okweshemba hamanwa government educate ne cyegasha mbwesho botarho kizubu answer yes kizubu kigizire ki kiro mbwesho bwayeshembo ryaho mu studios otakwenda kubarira bariya ab'ekitongore cye by'amagara ekikirize tukagera ngo yes akaruru karakagumizamo konka hariho guidelines esitaragendereho ngo tutaturira abandi ndwara niwe nubasa kugira urwara umwami Bright nanye kango giningi urwara I'm a candidate of that very disease you are a candidate equally too mbwe nanyezire ngo abaturire n'abakutureba maze magara ngo kitinisa President Museveni aragira imbara nkaba ndi yomwe ombezire kumureba kandi wabere invited omutenti tukasta kurenga abantu 200 kandi nuko kitongore cye byamagara cyatereho etebekanza no mutento kuturukustama haba hariho social what distance okuruganga hakuzanka hariya mitazi almost nka 20 obutahikana na mugenzi wawe kandi kiragiro mask ecya kabiri kucyebeza body temperature ecya kashatu sanitize ningo nabe engaro mwene hati omwami Bright yisha na mugenzi we omwami cyaguranye beja nibenda ngo meeting yabo na rware yabo bagikorera hagati ya roundabout omutahuni omukatare ahamwaro omuchome ahishomero omwirwaro ngo boshko kurire abantu government yoter hakini eliya habana bagaraga abantu yenda kugambira gutebekanisa program ekitwine kutomagara no mutugwitu namagaraga abantu kandi President Museveni agerezeho koreka okumwebembeza twaza otabanze kwereba kurebe ahamagaraga abantu aburi kuza kwebembera abanyuganda buturi kugambira nibamanye kindi yo ningamba ahabo kubamagara gabagaro nubundi kwisha kugambira ikinkwenda gukora ni okangaruka mu umukishi bigwa ni gukora wo hurira impuri ko katako this opportunity barareba kangwaje nanyenda kutegereza umumbera keji ntubaza kugira ngo at a parliamentary level no basa kwirukanga nanga bakugira ngo rugaha obasa kujya tunimbasa kutamiza constituency bigere ndonda karuru kongaruka ate presidential candidate oine kuronda akaruru izo mu districts nkibiri ninga ishatu yije akamujya ati nakwihahambara nakutwara kuri yo muri tininga nakutwara karugangama akajya tugenda kuza boma ninga nyenda kuza independence aho hatakaza makataraho tubasa kwereka koga kanze boma ninga zenya mutiyobora umucyati ninga ze gatete ati bakashanga no mwiho mutawundi akaronda umtebekanisa abantu tubanga tubira kasini nachete umtebekanisa program presidential candidates bono ko bari yes electoral commission ikekizana nabo aha program yabo uko baragende buri zo kandi bekezana na polisi bayecuza ingire imyanya yibashimwe kubana bagira ki enibazaho emyanya yejo yabagazete kandi n'iki kitongore cye by'amagara cyanda mu kitwaro mu gishogo kiteho SOPs okuba observed yes ningashi engendero ko abantu bashimiye kweli omwanya kuri wa muntu yarga okay yanana kwere imyanya district shishatu izo mazima gambera polisi ogambera kitongore cye by'amagara ntabwo babahereza n'abantu babo abarkwije kutaho ikidomora cy'amizi bakataho sabuni bakataho umushaho bakagaraka bakaprotectinga omwanya kugira ngo umuntu wakobaye n'uburabi ataka turira abandi bantu abeje kureba umuntu wabo ompurire mwanwa niyo shonga habwenki opposition nerwana na polisi bwanyuma ya opposition obutabakiriya anu mwanya cyo kwenda kukozesa ompurire abo kuba minister of health elkiria guidelines zirkiria kana program nabagimanyanaho kuba nogiro ti omwami cyaguranye neja ko bari yaha next day na bari yaha hat police kimanya na minister of health kimanya n'abantu babo bena ngo baba manye wibono bareba nk'abantu bo opposition konka n'abanye Uganda kandi endware gite kumanya no hojoire yero no hojoire red kandi umuntu wijja kureba omwami cyaguranye hariho wijja kumureba for the first time hariho wijja kureba wizi how does he look like ecyakabara hariho wijja kukurira nandagamba ki konko buyija nakamboja kaija no Bright kaija nakutsigira kintu
ntanabire mu ngaro Yes, urukende. ntesanitayizingire ntakebeize body temperature nteyine masiki ruya rero gavumenti nonda ngo risiki njamagaraga abantu Right. Nanjye ndatandikiraho. Yes. Guidelines ninyesiga obwaye no yihaye ikipapara niwe kwesimba. Hariho guidelines zibaye bahiri. Bakazimba Mukashoma munomo. ninyesiga nozi banyakurungi. kazikwata n'umutu Indiro kazikwata n'umutu. Kuka ahabwa iki tukureba umumbereri. Mutakuzi following. Ahabo uburungi bw'abantu abakwenda kwebera. Exactly. Akora ngenda kwetegereza tukareba umulonge ya utanturoche Kacheka. manifesto Kacheka. Yes. Umukoro ukaba smooth. Yes. Sindarebere mboko. Ohira uti yagase inarebere akushobora aho konka umukoro ukagenda peaceful. Ati mwe Mwaba observing guidelines za police. Turi kubasa gukora rallies. Omwami Dickson kangwaje yabe abanya Uganda ngo bu nibagendera ahamateka nebishobo habo kuba kirungi Or kugarukamo cyaka bwagene kibuzo yes TV Westage yo kureba nirebwa abantu bingi nato ugogo ukuba ari mu byoma yanakuteraho ubu tubantu turoncinga manifesto yitu Kacheka NRM ekuriyibwa bajore kagera narabanda abo mutawu numu abakweta ba movement bakarabo mu bina abantu bakurenga 10 nanga bamwe bakujya bakabisinjira mu za refugee camps niko nabene purane bakakumba ya namaze. barabo mutawu numu kukarevo yo kugira ngo baze mu mpunji biye y'abantu bije batambura mutawu bavureke bisheta za movement barabo mutawu numu bakugira ngo cyagura giteye no makaruru police reko bareba tera bakwasireho ijo TV West inamahurire kagasho bakarage mu bandi ubu Museveni abaryum president Museveni nantagatiro mane shorani nabwecho president Toga is the president. yes bakarage mu bandi bakabi n'ibipiki bihanga bakabi n'imotoka zirikeze mpaka bakora mu mutawu no bakugira ngo Museveni cyawire ona cyawire nawe ona cyebwe n'impungu ngo kikawire wogo bone bajya mu cyawire so nabwe n'ishimwe nakushobora bakaza bomba uko hareba nyona kugira ngo hati RDC wambarara nuko kujya twabarondera ejo Kachekiro no gamba twajire ekeri venue yakana RDC tutwarayo ejya kucyanga tutwarayo na hotel ajanga tutwarayo shayi acanga ya tureta ngo yatabom na Kacheka na hatari nagira ngo twata campaigning asani muri Kacheka nyiragambara abanyambarara ngo Kacheka no mwanya gwa RDC kora benda kutuye family ye nengo ruciko gwe arutware Kacheka ite tukuza Kacheka tutine imyanya yitu 8 kwenda korera mu campaign zitu tukamuhandikira baroha nyanyejo nazimanya niyenda kumushoborora ngwitwe tukuza Kacheka ntumanye twenda kuza kuronda karo kandi eco kugira ngo tuzomu butari nebishuba first of all Yes. tukuza mu butari kuronda makaruru nizumu cyayi ningo mwanya uri gazetedi ubwo abandi bakuzamu na president Museveni ngo kwasa kuzamu kubona abere bajya mu zamu katari ndya TV Western Mandela but people muri bahiri president Museveni because ni ya sports club tukagamba nabo ni bintu miliyoni iki Mwikiza tuzine twazi bashashiri namwe tukazi bashashiri ko ngamwe tukajya bakajya mu twantu twitwikira resi ya RDC najya mu twaza kuza Kacheka bantu twaza kuza boma munobwe na batayumagara gese Kisoro ayituje numwe bazyo RDC agira TV na radio yagambara abantu tuwada kuri Bob Wine atosiga wari mechina kasha sigena gana tuwe kupere tugenda turabantu bariko bari muri bye tubuza ngwara bisa twakureba ngo tusiga twari muri bye so konka abantu bari muri Bob Wine habe hariyo kabantu mitware eshatu ati niye buzara DC akanateganisa planeta yibi nebyo so nabwo eco muteza program wajya Kacheka tumukuzayo. Kacheka tukuzayo aboko twinzi wajya mu bino mukwenda kuza. RDC campaign manager witu tashibeko tari hakachiko kitu ka planning tashibeko na turondoro umwanya numuza kuzayo. itwe umurimbara tukabatebekaneza kuza boma mwe nubije bagira ngo boma ngure ya Museveni wenga So mwe numuza kuza bomba. itwe plan yitu niyo kuza boma konga twashobora tabahanisha baro tajaguna njyango tukuza boma mutware Katete Central kumurabira njyango tukuza Katete Central mutware harudu kopa because we have options we are not insisting no we must go to boma no mboma kumwe njyango ya Museveni akajipatana zine shunga tuzahandi but not Kacheka because Kacheka rero tukakorora mu kurwito ahandi kona tuza no kura program za onera cyaguranye nibakuzwe no kora mu rugudu nibamanya ngo rugudu ruri mu trading center n'abantu badakutera jambo Western cyaguranye bamura do mpaka kuruga kanungu kuza rukunjiri twagendera shankita
baturajwe umupaka baturajwe rwesha amoko hasi ngutaraba gwerere tukakora abagwerere basubira kora bakanungu umutawuni gutakara musabantu wabure mbozi ya bright ejo teka umushahara muri Simba nibaronda karuru konka mwabima abantu aho bari abo bantu mu NRM nereka ngo opposition ukwasire FDC ukwasire NUP ukwasire Alliance for National Transformation DP batumkunde nabandi gitarana numwereka ngo tubine man konka je matoketa kwimisia mucucu kana shutu ngo NRM ero kutureka ngo ina man nete no position ebe korwa byona tujye ngo police nebikora etine mu directives kurga yiguru ahabwenshi numbatunzuza icyo kubanza cyabyo no mutebekanisa program ni insistinga kandi nyanangumye emphasize njya kintu iki program y'ineza kutandika eyo kwikiriza presidential candidates kuza kugenda hakaba hariho a streamlined structure, a good detailed program. Even candidates were inducted. The whole process was well absorbed by all candidates, and it was purely and fully absorbed and adhered by the candidates. Hata nikiza kinsasa kandi kinshwaza kushanga ngo endagane yuwaragaine omukanisa no mfukungo wawe kandi wahikayo wahindura endagano y'ikandidate yaragaine ni electoral commission na security aha wenki aha burungi bw'umuntu aha burungi bw'umunyayuganda amagarake nyenda kugambira protection point yanjye kangwa jeje tinyanje ndagane bright let us be civil nani kushabareka nyontasi cyanje deni yo kaminsa. Thank you. Mbweni nyo nyenda kugambira ngo omwami bright yakugambira je mazimu program zabo nigenda je munonga kandi kuzana nigenda je munonga ekizubukira police ter kwisha kureba yagamba ha kintu cya izo ngo akareba motoka z'abantu ezurugamba keze mpaka manyabiha nyenda kugambira obutebekanisa program w'icyo kanjiro ekiragiro kikandi kigera ngo tutakazira ikintu cyona tuyine kubanza wa RDC bakakebera body temperature wakaba sanitized ukajwara maski kandi bakakwereza rutu etakuza kuteganisa traffic etakuza kuteganisa security etakuza kurouting ebintu by'abantu etakuza kushisha ebintu by'abantu simply because our candidate is coming. No, nyenda kugambira omutebekanisa program president okuyiziruka mureba tararigire motoka kurugamo kuza kushashamaza abantu tararigire motoka kuza kutaha umukatari tararigire motoka kuza kutara birwaro tararigire motoka kuza kutaha uminyeto tararigire akaija bwanyuma yo kwizira handagano yakozera ne electoral commission no kurra security ebiye kwenda no kutina namagaraga abantu no kunda abanye-Uganda yiza yazo umwanya ogwabere muri gazetted ogwabere gukizeno nawo yabango yashitana uwo polisi yamushitabize hato munywana wanje wakugera ati itwe tutukuza kwikirizana n'iki security kutugambira na polisi kutugambira na RDC bya kutugambira yayebwa kumanya ngo bene program eyibikiriza ineho na electoral commission na security naho kuza kushitama naho kuza hatukora kutorokaho na haba hoki abo kuvuga umwanya gwine kuba gazetted gwine kuba checked security ine kuzaho abo burungi bw'umuntu kandi bakagaraka bakataho ebyo kukozesa kugira ngo Dickson kangwa je kararwe ote ihawe ndwara korejo tene mask taho ka maska government kagura mask sabantu bene mask na uramnyo manje na kigamba ngo sentence to imakingire ngo government teratsi kozesa yenda kugambira umwami Dickson rather omwami bright but when statistics kumanya ezo masks zago zirwe zikakika abanyarwanda bangahe munonga aba hine myanya yo kuzama bakajya mu tukazireba nyenda kugambira masks ezo zikanyigawa VHTs chairpersonel C1s kandi bakabana boba oversee by the GISO which tracker bagarika bareberwa piso owa acyaro bagarika nangwana bagarika bareberwa abashaho abegombora ezo masks zizonka zimakingire government Uganda ezo obuzo makingire tuzukwemba ka batakwigabira ba NRM
bakabana bagabira buri munye Uganda ejena government eri mu power government y'abantu government erikurebera abantu government eteruha abantu government ekumirwa abantu government erukunda abantu bayo ejyo niyo government ya president Museveni bright twaza kucumitana akakumu ebivuza konka akarura kumurumu akakumwesimbire mu akonorendera president wawe akaruru namukareba munakaruru kakwija kwa kamazima n'uburinganiza mukina mu bwese ite nitumanyanga abanyabuganda nibaza kuterera cyaguranye senta makaruru kandi asinge na 80% obushaka cyana riga habo kuvanyu kinyo ni ngamba nkakireba kwabe uzakisoro Museveni akanagamba ngo ni 100%. Konka ko hagiriye abana batana ba herebu bakora umurimo hati president Museveni nabaza kuti yona 20%. Bineshonga zabo tindazigambira Kagadi Chenjojo Kagadi Chenjojo Chibali Burisa ai president yabera ya Museveni yabe nayiha za 90%. Nkazayu tujya muninga bebishuba ni ndeba ngo president Museveni takuza kurenza 20%. So mwene ito mu Western Uganda twine shonga nitugwana kuja kutumeka na 60%. Mwene twateka ho za 90% za 95% zeruceke bindi hatu tumuteri nakaruru ka kinana ahariga na hata abantu ehurero honeya niyo kushomesa abantu okuba ratera karuru first of all bakatere kandi kubara muri kutera karuru kabo bagume bakakume utatera karuru ukata ababoda boda ne batera umuranga kora avuge pici yawe ojo tera karuru ugaruka mu cyaro buzo mu rwire yaba arimo umuvuge umuvuge ajatera karuru kwara abantu mu murema umuvuge ajatera karuru ushobo kwate pici yawe ugitwara umuka wamara kujibika ugaruka polling station utine pici so ombukufu makaruru ite no kumakaruru you are rest assured itwe abanyarwanda bari gutaka karuru abo kubakangwa je for example byanagamba ko nari bukangwa je namana nteye kigambo gahura rumaya nasho rero rubangwata electoral commission neshimanya ngo kangwa je ayisimbira independent yes konkati atire mu basi ya TV ajwira ubumanyiso bw'ikibintu ataho guidelines tingumanya aho bakabe batakumufata tahinzira amateka abo kuba no independent konkati yaha atire mu movement nagambira NRM nuwa kandi konka akindi yes umutesa kugura ekipena kwerekere ngo government eji hino eine byana nabana abo kuba tugamba selective application of law ijo ukaragaruka NRM katukagamba humana washanga ngo kangwaje bukanga na mutayiwe president Museveni nabandi barajira ngo abo bisimbi independent bineshonga baruga baza mawugora ngo muhara wakutesa na muntu na Museveni ngo abo bisimbi tibineshonga kuko bano urira families zona zinakwata na president Museveni so abandi bona kandi bagira ngo independent afe Ochria TV program HDR program HDR ngo bikirite kwesimba ikintu kimaze standards za TV standards to discuss wait a minute bright I'm the moderator standards tukwikirizwa ku discussing personalities tuza ku discussing amakaga abantu abutina so that's below the no toketa kapchia kogana chikumanyisa so natakwenda to regular let us discuss issues and opinions lekanya chile honorable kangwachi nanye ndo tantira shongecho torwa ina no kora chom t-shirts za ina then echakabiri bright yatoreka 80% ni national unity platform ilikuja kusinjisa karuru indeed umuntu kwakureba yaza kwanalizing karuru atoreka ngo areba ngo obuchweka chenana tukubanya barabwe konka ntureba Western Uganda twire stronghold ya NRM okutahamu kwa general muntu okutahamu kwa general tumukunde no kwija clear support ya NRM twaza Buganda support twire ne Robert Kyagulanyi nabasa kugicendeza Eastern amuri atinanya basa kugicendeza obahagize bwa NRM so amani mubihire North mawo tukubanya kwa rakora muri nkai yabari mnonga kandi kirazirize shonga ibiri ya mwami bright na ibuza kangoje nakora cyo t-shirt ya yero
icyo kubanza cyabyona nyowe ninye member wa parliament wa Bukanga sitting member of parliament kandi inza kuba member wa parliament ngo bakampereze bendera kandi narabaho umutiketi ya NRM nagamagingo kwihana bampereze bendera teno raginyireho koko bantu gira te bendera bakajikwiha wagihereza naka you can talk about icya kabiri nyenda kugambira umutebekanso wabo o program abakora n'ababishimirwa bona umugabo gwabo no kimanye iki kiyumba ibo icya kasatu nyine nshonga habo nkinijwa ari strategy nkiri cya person wa NRM aha constituency tabo simulike independent icya kabiri nyinyi nkine fraga eyinahirwe abantu babukanga 2016 tinkagere kwi icya kasatu nyowe omuntu ozarira mu NRM okorera mu NRM orukoreba NRM ikozire orukoreba ihangire hirigera na hiriri icyo kureberaho government igeneza kwijumwe bembeze ekashanga emishoro yitu nabahereza always by collecting 5 billion hata to collecting billion abrana mshaje pour each financial year emirmo ekashanga abantu hataro mirmo yaberene eyo kuretwa on private sector hata tuine mirmo million mshaje rather emitwaro kasha abantu kashanju emirmo kashanju eretwe on private sector otatereho emirmo erukurwa mu agriculture erukurwa batona rebukanga kosto mirmo eje yona ondisho muntu nabona baza kujya ati yes tukanti collecting billion 5 Uganda ke inabantu bakika million kamwenda 10 so hata billion makumya y'abanya Uganda so kutunga is 27 billion dollars injesiga ekirkurete cyona nihanga kuba stable akina inda ku reka ninyi ya still on the floor yashira information and make it very aka information gacamwa me kangwaje yitegereza isi tashobora kubanoza make it brief tukaba tukuza TV okesi meza abanya Uganda ngo numanyunyuta b'imishoro kandi abantu batweni barabwo buhereza habo kuba eco kurebera ezo sente z'umugamba nuzi umize amiza agimu kutuguza ka government tukabe tagura mizi nimo akwa gabe ryo responsibility ya government okutamizwa kuno for example kongane mu mara namiza kimwe atuguza mugata ho mushoro amizwe nini so acha gatinga sosoroza tu na vazi bahiri kandi abanyarwanda na nini nyasiga abanyarwanda tibine shonga yo responsibility yo Uganda mushoro no problem tibine shonga yo mushoro responsibility to pay tax esente kutukuziba ha bazikolesa ki ziribwa ba hagatunga billion wabarehona regularity every financial wabuze kibuzo kandi twatagize ngo let us be civil wabuza reka bagarike ekizubu twine ibintu bibiri haro kugamba ecyo kutekateka ngo kikire konka haro ubu kubuza kwenda kumana nangenda kubuza no buza ngo ushobore ninga nibuza oyangire abo cyo kwenda koko banonda ngo ushobore government kuziriki omusente y'emshoro y'abantu bayiranga nyenda kugambira emhanda yigwirwa kandi yo warabamo abo ko umudakika 30 ezahingura omwamugu yanarga kanungu mbuzo tuwaraba kuzakika kuryagiye kishaka ngambira cyakabiri orutakoze zarone twari rumwe urukubanza urukwenda kugambira go record eje ngute kurugambarira nyamitanga isingiro kuzakikagati sente za government 100% konkatrone ecyakabiri wambuzo tunurone ngaha turone sente za government mbarra nyamitanga isingiro kikagati 100% sente za government oyijimba ndakugambira umutebekana sa program nanaza kugira ntihangere kutebekana nicyo cyaretire privatization sector ni iriteje mu bujyona abo kubo musheje wo gunyoni manya wowe ko kumureberaho aine company yi na improving abantu maganana natunga sente bizoba nashusho mushoro government ngure na hatuwe kai no bugabe nagambira aine bugabe na itsimbo mu kibina cya Rwanda aine bugabe yaza kurga yataha aine bugabe security biri hanganye mwende kinangira kushoboraho abo kiwa mu cyuya yabuza eco cyo kutahana ni cyo mu nshashembe kwa natunga so hora rebukanga simira good enough yakikirza wecho government kikozere kumuha bugambiro freedom of expression kumuhereza ubusinge akakora ibya kugira ki ebyarkwe so eco nanimbuza obuhagizi bwanyu bare obuhagizi bwito bare mbwe nyenda kugambira nobo kukiri gitoto mu kazi tikikumanyisa buyazara umwana babusha hejo nyenda kugambira aba bashayije ko bari no batekateka tikikabasikire
egi NRM yo kureba ni government y'umuntu wahanse munonga okwetegereza kumenya muyiri ito structures zaite zituine nyendo yubuze kurga hansi cyo kurebera mu karuru kutogeremo akabaciya persons bakawiningete bizinga ecyo ni cyo twine structures zaite kurga hansi chairperson 1 kwijo kazatu okazahagomborera okazaha district oketura mu parliament oketegereza government ekozire abashije bambara bayi nyenda kugambira mutebe kanisa program ari government era hati ahawe kukozu nyenda kugambira itwe nka government yarwanyisiriza abanyiganda obugabo beine abanyiganda obusinjo beine abanyiganda ahawa president Museveni uko yisiri nabebembera abanyiganda aho kurebe birunge bukozwe abanyiganda abakiri kwenda ihanga rurungi president akwenda kwatamu bakabura kumuhereza 99% abani pura bakiri mu 8 shibaza kugira bata kikabasika nangwa no kuba 5% we can even bet nupte kwaza kusiana 5%. Hodare ucweka cyena na mwenda na biruga ucweka cyena na mwenda akuba hari abasigazi abashomere batine mirimo hari aba kugira ngo ubushomankuzi burengero mu ihanga hari aba kugira ngo ihanga terigenzire kurungi twazo mu irwaro roti tukubona buhereza abantu bija kuba ucweka cyena ejo ni 1% takwahereza karuru nyenda kugambira emtime fili zirabayo umuntu kuba akwende ikintu kitabaho natekwa gamba ko kuki nyenda kugambira government kurgerera kimwe ahamurika aha cyane ureba health center 2 health center 3 health center 4 then hospital then referral nonda kongera ngo abanyuganda tukate millions zinga aha which polio etachibo ecyo nyenda kugambira ngo ahitwagera amarwaro gahiye ahitwagera embazo marwaro ahitwagera obugabe bwatwene ahitwagera okwetundira kanto kebikire mpi hazawe ahitwagera okugira ecyo wakutamoka kigamba openly kandi kataha security kagishanga iyo shonga iyo kureba umuntu nabasakutunga 99% wano gamba hakemiro yes batwahere wano gamba hakemiro banchohere kana umukebeka program na kugambira acyabantu kweteraho byo gukora tuine mindset yo kutekateka ngo kundara ryo mwishomero government imperial mu kandi si nishomere ki tofutaho ecyo gukora kundahirwe omwami Bright ngoko ine company yi yampere zo murugo ntandikiraho natunga skill nyencha karente hoki ecyanjye hata aho hoyigande kiziki eyemereye umuriro utakansa program ecyakashatu obo kureba abanyiganda baremera president Museveni banzo yubuze tuine mpungizi ngahi ezirya hero z'abanyiganda tuine nempungizi ngahi ezukurwo mahanga ngahi eziryo mu Uganda ahingambira gamagingo tuine mitwaro abrana mwenda yempungi omundakivara nakivara koko zo mu Uganda tuine miliyoni mwe n'ikicweka yempungi yakugurwa mu mahanga atano no kurwo mahanga makuru atano nari ecyo mugishamurungi nargambarara na isingiro najimanya no munywano wanje iroko shumenya nakivara orebe n'amahanga ngai Libya Somalia Eritrea South Sudan amahanga gonaga hariya tugahereza obudamu ahabusinje abantu babakino businyo mwihanga ryabo batakwenda kushana nabo that's why we shall be able kutureba ngo tubasa kutunga 99% ahabo kuba obusinje tubuhira abantu kandi bagira ibyo gukora bindi wabare honorable kangwaje reka ngaruke niwe Bright ndiri Bright ni ndeba urupapuro warahandika nishonga nyingi zo gamba kuka ndiri of to understand ka waje tubwantirira na ngumire side za kanungu ndiri wa sakuvuga ngo ko ashobora wargayo otyo mitoma otyo ntungamo ndiri wabasa kwija ejo achievement yo kwasa kutambura then given those conditions nkoko honorable kangwaje yachobora nishonga chi eyi national unity platform ine eye kujetiniza kubyama nyesijiraha nishobora n'umunyaganda mpaka rugo government ya ine mitakajireho enda kubanza cyabure nkabona ngo kangwaje byabiye tukaba twine inland flights inyonyi hakari inyonyi zikora za Nyacharraha zikora za Kanungu zikora za Kisoro zikora za Nkahe Kabare telefone kabene zo munyonyi indi yeta muri 15
na hatu warebe abantu bari mu studio ninye tatire kitombazi ngo sono no jangu na abantu wari upi ora tukine se kitombazi konka na ngale campaign na go moto kandi kutaho mu studios wanda jereza so na kwesho government yashanga twine Uganda rero yazi gusa yashanga twine nyonyi yazi gusa yashanga twine zadaya yazi gusa yashanga twine za banka z'abanyarwanda yazi gusa so ibintu yona byarugaho basigaze byabo nabwecu tukatwi no guhereza kare ukukira uruhati abako evidence ya miza tinkubiha ya TV ni kumanyisa uturikize kare government ya president Museveni takijiri tukatwi nenyonyi ezabenzi kora taxi umu Uganda namazima tukuje kunimbiha president yazo gusa tukaba tuyine za Uganda means other means of transport apart from motoka no kuvuga ukabinuza mu train atukabe tujya level ya train so na bwejo ngabe ni namara 2 hours naikira echo ni chaka biri at bright wagambe echo nkachina naburiza hona rebo kangwa na umuntu nabasabye ubutwaye twine Uganda Railways Corporation ubutwaye twine Uganda Airways tukatuzine biri bitongore bya government konka bitakora mago with the liberalization manyama government timuri mu government kora magoba umbanta bari kwebembera umuntu responsibility ya corporation is explaining you utakora magoba no you see kwito guhereza you see responsibility ya komanya Uganda no kwihereza umushoro wantegereza hakuba eze nyonyi kugira ngo abaye bazitiraho ngo sende bakabazire ahinkura ngo n'umunyanja bakabazira amashoro yitu zikabaza sente zitu so government ketu hasende zite ketu zero % buci okutereza ubuhereza no tukora magoba so ibyagamishije gukora loss not loss kuhereza ubuhereza konka kirani nyamasa yanagamba amarwaru tinkumanya karaba rya TV abanyasinjo ne bamureba bukanga ubabo eineyo just hospital ya government because concern ya Uganda ikigambana jangu every district ishime kugira a district hospital but as I speak now number reje to district hospital hapo eje twini ne ya rufaru ne kuzisabwa district nkachenana na Zaire na utirimo na Rwanda nabandi so eri tirirwa rugitu ya district na nduga kanu na nduga buwe ni mangu buwe tubaji tibine district hospital ni rukunjiri tibine district hospital bandi babigambira babu wayini ngo kizibu kitu garukunjiri tibine district hospital Rwamba tibine district hospital enyaka 35 no turonto gambaho wara mukombe kirwa rimwe kangwaje amanenya kikumi takatira gafuro ya parliament atinyonka ya kangwaje omuri district sinjiro twine mirwa nozo kwemembera abantu batine buhereza bw'amagara eco cyo kubanza mwana kangwaje cyakabiri ngo mukangwaje wano gambe cyo buhede cyo businje kora bino kiranga abantu bino businje nyuko ndabeni basa kuvara dikuringa amanenya kikumi n'etanu ndukundo muri mukumburire rero kaje mu businje kundabeni basa buri zoba business ze kucingo mutawo no habwe imishoro habwe amashanyarazi tukatu na factory mutawo no nojimanya kangwaje nojimanya ukashobora ngabaho kandi kureba ni factory ya Mwebesa Francis eka wajya mutagamba zenda gabanta musore konke egabwo natwarka ninjikwereke kagwa niyabene kurenga abantu ke kumira muri mbaro tingwenda ku discussing echo timanya cyane so wende gereza abwe pe yamashanyarazi business nyinshi mutawo no muzirone zikwa habwe imishoro nangwa kandi utakagira tukashimwe none ngabantu batashora umushoro konke cyo kwata double taxation umuntu kushashurire akakora government haza yamara sente yamara kuzishura bakangwaje bakazituma ibondo eshonga niye twatsashurire nizireta marwaro twatsashurire nizireta ngeno ko muri baromo apart from amashomera gashanjwe ubwakara ko kumanya traditional schools iwe no manyisho rya government egiye mbiciro muri baromo just one school like this lingambere tujya TV West Ntura jiro tisho miriri government igihumbi cyo umbwiro just one habwacha abana babo batakubatwara umuza UPS bakugamba habwacha nibabatwara umushomera gita kuzaga amazina wacinze birecho kunkagaru ni mugamanyo mutawo no mushomera gakare agabire garo ibuno jo government azira bwakizabe sikole bidebyo so echo gamba na mu president Museveni nakusingisa na 90% ebyo nibishuba baturikize no kimanya ngo Museveni taka singa hogo karuru akesima mbaraha yiyo burunkaga na mushanju iwe no kimanya ya yesimba Uganda yona yasingo yabo wakasha tuningo wakana no kimanya ukumugura kinana yazo mucaka
nochimanya ngo tujira mu kishaka akabanza yategeka emyaka 10 yone badakuteza ubururu urukumo ruhenda chenana na mukaga yasimba na Paul Kawanga se mugerere akari ngo yisimbe we because Paul Kawanga se mugerere akabe ya minister wa Museveni baryaho umwiru batisa ngo yisimbe aha kongaje ke munabwe ko yisimbire nabwo kiriyo 76%. So hata mwanda wana kangoje na Emera TV akavia abanya Uganda atitwe nitende ku 96%. 96% kangoje ko muntu ekapurema kuye. Ekapurema kuye yo bukanga. Iwo no chirondera Museveni na kujibasa. Kandi abantu ejo tukiriwo tukata abantu bine miruko abantu bari kubi n'amabanje mutawunombe. Ubwo mugambe motoka abantu binja binama motoka tibine za kati abantu bine tibine reports z'abana babo abantu right nyesekana mama twatwine dakika twatwehire tusheme ku discussingira mu dakika ezo kwenda twicirize tugire a balance time indiri wagmano joti tokwenda ngamba abantu aba kugira ngo tinkwendo bagambeho that's the standard akwa twatandika kuganira nkobwo mwana wano gamba ngo factory banyeka gwa manyaki hatu indeed ntbatwaza ku discussinga abantu tukumanye cyagwisize ibyo so and that's not the topic iyo point ya gamba factory abantu bitu so ukano wagarako kagamba amashomera gar private agontu bantu gakorroboranga so that's the reason I'm going to not niyo shonga I'm going to takwitira government school just one government bana rebukangwaje yashoborwe shonga umuriyebyo ne mugambere mu myaka 35 indeed yabuza ati toka teboringaga no na from parliament indeed nanyenda nabo opposition bo teboringire byo bera konka echo ne opposition bukanga opposition echo kuba cyabyo constituencies ezubara umtebeka sa program yowe nindeba ngo no kugamba shana ngo buriyo mahurwe ninga nankasingi konka ntwanga amazima hariho intanso y'ibintu bibiki azabiri y'umujungu. There is a difference between the development and wealth. Hariho intanso hagati y'ubweiga n'ubutungi babene tunguka hagati y'ubweiga n'entunguka mpurikiza je hato omwami Bright yanagamba hacha Uganda ngo ekatonde nyonyi yatonda amanya egari y'umwika anye yatonda ki ona nimbiha Donda kungira ngo Uganda tene airlines zayo tokazerebere zamara emyezi 8 hawe bitwine kubanza nabyo tukabanza ha nebintu byinshi tufane ntase yo kuba ni I need protection really kako banagamba nimba punami nyenda kumbuza ecyo kubanza cyane yona abanye Uganda abampurikize umunonga abantu abakagira ekibina cya NRM umutebeka nta program also rwampereza omushejo guyabe abantu nandango abantu government ebeha akwekorera ibintu byabo ebintu byona bizo mu government abantu bategereze koko nandango atagaro mu government y'abantu bayibatera line kuza kukaba umonyo konkanye ndakugambira Uganda ahawende katekanungi eya President Museveni obuntu namani no basa yabugarira abantu ngo bekorere kandi betungure niyo nukugira tarwe ntunguka arwe ntanso ahagati yentunguka hamwe na kino bwiga President Museveni akagera to bwiga n'umuntu obwiga te government entunguka nebasa kubengutu nkeji government tuta entunguka ndabasa kubekirwaro yagamba akirwaro mutinga tiboringaga any motion about district hospital nyenda kugambira umbiro omusande kebi yo omurubukanga ahingambira twasya health center 4 zibiri twine health center 4 erubukanga north twine na health center 4 ejire bukanga owanye turigire kuyigurirwaro ya billioni 5 omugombora ya Rwambaga tsolo enchikirurahamu echa kabiri nyenda kugambira umutebeka sa program itu obokoreba nakugira nti aha wenje abanyiganda tukanyire kandi n'endwara za cyendeye n'amarwaro kushikabanda ekindi cya kasatu n'abantu kwebasiza takagagamente katawikiragiro cy'umuntu wakuba nabasa kutaho ka drug shop ataho ka clinic ataho ka pharmacy nabasa kubuyine akashwija kaho naho konkobeho kandi uguze mbazi aho kuyine certificate obushobereri oshomesa umwana obyo niyo nukugambira ati Uganda President Museveni ibintu akabiho mu government yakwatsa abantu ngo batunje ubweko makagabo ogundu kugambira obuwenka aine company ne employing abantu na shashere msoro ya government aine tasya kunogera kwa kata kundecho
ukunisha kubyanga utegereza government we ko murumu ashikanaje kuzomba muka yenda kubagambira abaturikize turi ryo mu rukuziyo ahabo ko baza kugira nyo kwako bahari umuntu oturikize akagira ati government ekozere kubi ebintu byitsi tubitunde ninga tubipatse government ebini yagobaneterebera entasibi y'aba government ito titegereze kutarantwendo monyo titegenga twantwenda sabuni titegenga twantwenda mugati titegenga president Museveni na government eji obugabe buri yo muri imwe amana gari yo muri imwe obugaiga ntwendo wali hariho ikintu kihagambaho umutebekanisa program y'icyansasa bakangwaje esente zikurga no mishoro yo gwarushora tuzitoma bondo gate nanyenzere ngo abaturikize angambere sente zintera mu ibondo ryanje ubwo cyaguranye warukurondera karu n'umemba wa parliament kakangwaje umushara gwa kutunga ngo kutunga dingare bagomwa mwami cyaguranye nagera ahabu kugira ngo nyowe ni nkunda abanyuganda munonga aha ni bareba bashasha naboro nyowe ngiye mugeiga esente zindi kutunga ningabo opposition akutu no parliament umushara tubarugwenda nabakorera imbabazi uburi umushara kuba kutunga nabagira ngo government ni cyekozere el corrupt ko bara batar corrupt batakuriya nguzi batakuriya sente umushara oguba kutunga kanta karebere nabaguhayo manya ko yanga mukameka omwangano gira ki no shora mwe kandi no yango ta government ngo nimbi kandi no kora nayo kandi ugero tini cyekozere ne kushashura kandi umushara utakagutayuga tikareba gase mjunganda tikareba gasa cyaguranyi tikareba gananda n'amafabi nibakwata sente zabo nibazayo ngo habo kuba nibashasha government erkubi ercorrupt manyabi omnyigando kugira ngo nanda n'amafabi ni kandi cyekoza amazina gabana opposition members nibakwata kata karebere no haye sente zabo ngo akuba oryo mugeiga omazuwe sente wasaye wabare honorable Kangwaje right summons is to the electoral commission and honorable Chaguranyi have violating guidelines indeed urukiko rugiremo turebere yagambira electoral commission ngo baresigning tubine capacity holding akarura electoral commission niyo wagamba ngo obuceka kinana nejya kuhereza tiye kubumba naba ceka kinana nyayo ngende kuguya ni pamanya niga habo kubana abantu babuturaganise bashara mbagira ngo nyaka 35 Museveni yamara umwe bemeze arugeho yamara kurugaho ubutirisa cyaguranye sentamu musinguzi arari mutabazi ategeke ihangere nawe kijya okurangirira akarunu cyo wanu muyisi mwe basa kuburangirira baza kuburangirira habo kubana batine option nizo kushanga pressure kubabaruhu nibataya kurangirira umuntu urasinge kandi ngenda kubagambira abantu mutera akarukanyu mutaka katina ibibiye imibiyo cyangwa bera batera no kubwa cyo ngo buri polling station tino agent manya ngushobora nabaza kwiba nibabona rupuru mwe nukuraye bagira ngo polling station yakoba centro ugashanga tino ba agency kuba rakibe bona bwo no ba blaming kungati ni ba agency buri polling ntabyo niyo strategy y'ituruhati kuranga buri polling station tino ba agency bakurenga 20 kandi uratera karuru aguma hakakumena nakushoboreye konka mutesa program ebya cyaguranye ebya nagamba otakagira ryecho akarura kakaza kuma kata position tukureba ngo records zirohoni zoreka ngo constituency shanje na mwenda umwihanga ryona opposition zono zigitirine tuba fielding re any single candidate abone apagona amashaza shanje na mwenda wagitira no position yona candidates abarumu naba NRM na independence okumoko nukuza kurga abantu abinya bajyu mu NRM hati bahura mu Museveni yahirimo mbona ushanga n'abanterese mbona tonyamba ukamsa cyakuranye mbona tonyamba ukankora appointment kashi bo abamwe mu NRM abamwe kandi baterera amasimba gatona amajuta kashi kandi batuga manya nabo bakirebira ground baranga ibintu bigumire so nyine no kugambire umutesa program ngo nabone bareba manya ngo president Museveni akabaremera ko kibina cyo kuchikora abamwe batandika bakangwaje nubwo ari abantu wa independent ari kuzakagambira NRM onga banda bantu nibakimanya ngo nabo mu movement bari mu fuba anda kurese so abantu gamba butabaza mwana wanje kangwaje urugamba rukugira ati Cyaguranyi arakoze cyo parliament unashibwe to kukimanya ngo nwe yaresere biru eri kugira ngo eri kugwanisa OTT taxi
tokushima ngo hata n'umukote na bagenzi be ngo bano bahuze umushango okurwana ngo oti taxes bagiyeho je tokushimanya tokuba ngo cyaguranyi nawo mwe umbatirwe akabona bona bakamata n'umucome ari kurwana ngo age limit biru etarabaho konga kora arete kitezo kirunje bakakutere ngo ni okarete kindi bakakusiba hatona tukwemerera abanyarwanda bajya ngo nomare isha tukutera karuru odukora iki habo kubana ureba akabona henda ngo abikora mu parliament kuyaje ko mu kono parliament ngo hanze down ngo lete biko bamuto mu mpingo caguranye bamutora rozira batera so nabwo cyo muteza program tikirunje ngo umwami kangwa za TV agize mu caguranye ngo tine cyo kuzura mu parliament kandi tubintu mureba nagamba ashonga zikwata abanyarwanda ekindi za wanombuza cyari tukanye bahereza flow Electoral Commission tubatwarire videos tabatwara evidence hazo mu evidence twire number rebiero mbararezi tubentereka incident ibiri izaba NRM barengere rukaga nango yaje ngo akakirimo ngo mpuje namanye namba yazo wamukora some of them were refugees I saw them so bakaba speaking with Rwanda bakani bare so nabwecho twabatwara videos zukureka ngo aba NRM bakora ebimo kugira ngo itende tuhenda kandi uko babikora tumukubasa moninga ukareba bebe kuru ubwo mwana uko kamparuko ngwita bebe kuru ukamureba ari mu kimoto gacango aine procession ariko kampare kuza arwa police ariko aba na traffic checks road blocks tine kibabera mu mugabo konkitwe nakushobora nati nyogesha ngo mukoti so na kwe cyo muteza bukura mwana tukizi selective application honareba kangwaje nigeze shonga mwaza kubanza muta eyo kushanga ndidi yakwereka strength yabo no mbine ba NRM tero built on a personality no kuronde byabo no kuronda bantu wamuburiza ikibuzo tiyakigarukamo already wareba ko NRM yarabiri constituencies zishanje na mwenda tarumu nangwa na patendije tar NRM efrontingire kanditse wega yakiyikiriza ngo aho twarabire mbushi watungira ngo aho kutandikira hatababara ecya kabiri utarigerere nyemye mu kibara omwami Bright reka ornyankore no rutegezo utarigerere nyemye mu kibara government igiye kureba eroha habo abantu umuntu wabtosha nimpora nogira ngo Museveni akeka kaha abantu kandi abantu babtosha batera karuka ahabo kuba twasitiro zinga higa mente ginetera karuka ezo kumara ecya kashatu yenda kugambira umutebekano sa program munywano wanje yagamba hakintu cyacyaguranye on parliament manyengenda kugambira ikintu cyone cyo kwija kwijo parliament members ba parliament ntigezaho ticyajanaho kirabamo ahaba members ba parliament umunamba ihangari kikiriza that's why we represent people in parliament konka waza kugira ngo ahabo kuba members ba parliament enamba yanga kukikiriza orwane ngo ubu nuburukoza kuba member wa parliament tikiri kuza kubasika ni hanga erine amateka kandi amateka agarukwikirizwa mu bantu kandi abantu agubatunga omutebekana sa program inyenda kumanyisa ngo nanyi ndaherera kadako hona rebo akashonga ko umutebekana sa program ito nyenda kweze cyo kurebera ho bukanga ekero kuza kwera president Museveni 100% ninke bintu kabina ecyo kubanza cyabyona obusinge nyowe kwinga nkarisa ekene yamuka kitunda esente zanye kazitanshaho obunanda kugenda nyicuro ningo muihango nkatahanye n'obusinge ecya kabiri ekiturukuza kwera president Museveni akaruru ito ababere batagira amahanda agamagingo president Museveni atira umuhanda gurkurgansha rubugango kwije sinjo atira umuhanda gurkurga kikagate kwije sinjo turiyo noreba program national program tunamba kasha tustamakingire nguto erkurga isinjiro kuta harakaye ito twenga baterizi irwaro dia billioni 5 na million shanzu erwiri yes of course government money kinyenda kukigamba ito twenga kushanga nguto muri bukanga tuyina amayizi gataho omuntu okeze itu omumajigeitu
aguba bright barkwenjoyinga bright na nabaga kutagata agarukotse munonga nagarufuka agakagira ngo government tene cyegizire ki tene cyekozire omurungu kanga kushanga ngo ahabicweka 10 ebicweka 85 twagizire ibikondo by'amashanyarazi agarhanga nito kushanga tiri a hydropower n'ikintu cyo mugasho ito murungu kanga kushanga government ete nabura mwame ubwo nabugamba ningira nakira kugenderezinga simply because nabo abantu bahurengu yagamba ahabo kuba no opposition tombekere amashomero 30 ga government it's on record yenda bright nyanchakarere ni yokuza obuze amashomero 32 amashomero 12 ga secondary ga government amashomero agandi 20 ga primary it's on record konka umunyeganda takubasa kujya omyaka 35 ebikabere ebikozwe bikusingari ebyo myaka 35 ebikozwe nibiya ecyo kubanza cyabyo naganga nyendo buze aho Uganda yatebekanda twine abasirikare bangahi omahanga gandi okutebekanisa East Africa na Africa yo ecyo nicyo cyo cyera president government na president Museveni ecyakabiri okushanga ngo twine abanye-Uganda abakurgaha bakakora omahanga gandi nabakurgahero bakakora mu Uganda obusingira butaha ekindi kitwa hewe cyo bungi munonga kushanga ko mwami Bright naho rero kangogena bashita mu studios sham kaga nibahaja kandi tukarga tukagira mu twemwe nanyeta karagaza kumpara kanda ecyo ne kintu cyukuru munonga Bible negera korba warire wanywire wago mukiri wigutsiri kongo tariyebwa mukamarhanga yavuye nyenda kugambira umwami Bright no mwami cyagura ni munywano wanje ko kurebeje yakuraramu omuntu akavuga moto kakarga Kampala aketura Masaka akoransi aketura Lyantonda akoransi aketura Mbarara akoransi akataha Nyamitanga akoransi akecumita kikagata akoransi akataha Katune y'Umusibire akazabwanaka akaza Kisoro akagendera kimwe akazaregu ari akoransi ashenye kusimo kitinza president Museveni yangeri abanyiganda bakutureba mushemeye kuzumura reka nyakire message ntugera 100%. Ninja kuskwata mu bjabero ubunajana Owen Mugabe najya let us not use COVID to deny Uganda as an opportunity to participate in politics and to be to decide who they want to lead. Najati the use of RDC's money in this situation of corona should not be warranted. Corona to buy cars for RDCs than buying vaccine. Yet it's out now. This is very unbecoming. Najamu Owen Mugabe. Kando najati naona najatu mwebare najati twetaga maturity omukarurak. Both sides NRM erekaba opposition baronda karuru opposition ni mukaronde kana mkweha HTNSA mukubarira n'abanya Uganda. Najati NRM tumwine cyangu cyo khereza abanya-Uganda cyo koreka icyo mukozero myaka 35 najya Ambrose Omkama kandi gunajati we want the routine for COVID funds how they were utilized najati masks ovazikazahi najya ni Julius bya Mkama kandi gunajati Bright you don't have why don't you be the one to stand for president instead of backing Bob Wine? Kana kudajati vote nakarangu kabesi imbere bobare mutayi witu kandi kunajati mwebare nimwija kunchiriza nkwata hari yezo masks na messages zonka mwine nyingi konka in interest of time ishaza muzi twata Bright ngwino turukendera nani kushaba twosida kika nkibiri zonka garuka mu honorable Kangwaje then yagamba sibira abaturishije twasa kwendera mu mwazo ngudo edakikibi ngudo tine shorwa nazo isari nagamba konka abanya-Uganda bacimanya eze ngudo abakuzira bone ba kuko bano urebe imotoka emungi inziba ziri mu bantuki ebyo amaguze byo kutwara yonizi atakakubiya byakangwaje hano urugudo kuri rukoze rwe iwe noranye hoki iwe business yawe nerabaho n'abandi bakora byo bakora byo eje moto yo kuvuga wene kandi yayo isima ko mushobora wait a minute omuntu yakutera ho rugudo
tiyamuntera ho no mushoro gwanje Yes, kugira ngo no mushoro gwawe. nyine ntabwo Kandi yitera. si gitiyo accountability ya government. tiri responsibility yawe yo kuronda icyo rakorera Ti responsibility yes ni responsibility yo kono chinakora konka government shibikwa nempa conducive atmosphere So tero yo benshi. kuronda iryo tero ico nagamba rero kugira abantu business nyingi tizikureba birthday yabo ya first year nizitandika omukwa kashatu omukwa munano cyo wabe nakoraha akazo mucaro esave has kandi ico cyo tujya muri politics kuko nagamba ibo no kimanya umutesa program nekangwa no kimanya nyuma yangu toine roni konka abanyaganda bingi obucweka 98 ligana bineronizi kandi obucweka 85 ligana tibine capacity yo kushasha roni yesu wachile okujya roni tikire shonga yesu konga no basa kushashura ibanje ryoine ibanje akora abo ryine no basa kurisha shuri go no ndeba fi ko kutwara umwana wawe ishomero baba ne bahumuruka fizi no rishashura ejuka kwenda bakushashura no bareba konka ibo no shashuraho ninga no tegereza kujya master niza kutera nasimu abinji buri tamu umwana mwendura mu y'umushomerera ruto mu ndisho ori kwa avoidinga kugira ngo akanyaga yo kuri embere bene Uganda bari mu nojimanye omuteza program nojimanya ngo omurimba Rome tina abanya Uganda abo murimba Rome omutsenyi omukijungu za byafuruku harimo abanya Uganda abakunywa miza akibari kweta sewage naza omukifurege atahamizi aganywa ombuzo taka kana mizi mabi ati nizo ati nyine se zo guramizi kushaka umuntu utine sente zogura ejirikane mwe yamizi kazabazi ibibiri za vibrate okay ndikusambarazinga naenda kutwara umugisha okugambira abanyambarara ngu ubu no bwire bukutera karuko kwibwana abanyakayojo abanyamitanga abakakoba ekintu n'umucerezereza ninye bright muhumuza kugira ngo mu mutera karuru keshonga akaruko kuhindura imbere yorimo ekindi no kumanyisa abantu barwampara abantu bantungamu abantu ba bisiriro umunyejagari cyaguranye center mbobo ndakanyakire honorable Kangwaje ninjasiga ece kirango noteka kushashurira hariya emitwari 15 wanda ushobora ndakanyakire honorable Kangwaje turukendera umudakika ibiri ngazidampire bright sibura mutwase kwendera program iyo bari munonga abaturikize mwebare konka ekinko basa kubagambira omumba tandikiragira omugaro mutumureka tukatamu maturity okukora ebintu omungero nungi iyo muntu kuzire ecyo kubanza muri kitugira ubusinge kandi tereza ubusinge abanya-Uganda abo turukurondamo akaruru ecya kabiri muri kitugire rukundo ahabo kuba turukurondamo akaruru n'abanya-Uganda tubagambira amazima kandi tubagambire ngwendo warege neita tumanye ngwendo warege neita ahabo kubitsire na hati nekita mwene tereke kushikana munonga tereke kwata no mungaro tereke kubeha abantu kabatombe dura tereke kuzo mu katare tereke kuzo mu nguto n'abeshengeza abanyigande ndwara neita tekumanye kibina cyoro ecyamuheru ninyenda ngo okwo yimurubona umusasirane mugererane rukundo kubona nakigambire kandi umwego umusarrazane konke cyamuhera umutebagana program kigambira abanyabukanga n'abanyuganda nyenda ko bagambira ngo kibina cya movement ecyo kwebembera ukitereza president Museveni aho Uganda rigire aheri nahituru kwenda kuza nuho harungi ahabo kuba twine mwebembezi omurungi orukwetegereza okunziri hangeri oruina magaragariyo kandi orukwenda ngo abanyuganda twene tugume twine tunguka ahabo kuba tukundi hangari kama bampero mugisha no yakunjiriza tendera shaha nokwe zatwata zityo ninyenda kwebaza umwami mpumza bright wa national unity platform ninyenda kwebaza honorable Stephen yes aisimire bara state south aba member of parliament ninyenda kwebaza honorable Stephen Kangwaje orupesi imbere ahara rubukanga aba MP bukanga county kandi honorable member of parliament aha NR or member of parliament ahabwa bukanga constituency NRM ticket na Dickson bari yahabwe yes enchure yarumu ne ya NRM ticket 2012 abanagumo na Dickson bari yabo twatumuti jana tera touch omukaruru okarumu kageno misho nangwa no kwebuza ebiri muri bigenda mission bija kuta akaroro kamazima no buringaniza reka tubendeze ikiro kirungi marare kurungi tubugana urwakanuro kwisha
Nehida